Ebusia you watching? Emo ha. Esa mo adwebio. Eba Ghana television na so. We dey say first time na dey share media na be say like it, follow, subscribe efa ema your YouTube. We are no me share button so e dey wadwen na ama. Na afi e bre se mu no ye dey nkomo e wa kire ho. Wo dey say bomoden na yem fast akase ye emfa ma ya bo for brand dwom timi e bo ye chidom. E glitter and glow cosmetics sanso energy nail organ foods and Kinaata herbal center. Ebusia yin e bo ne nuane papa ni nkun papa dia call ne kokopi o makachi numbers ne dey himu ase ne frɛ na afi ne omo ndi ensa so no bibia ntimi nkoso kama ka na show so the flight there we need to say ya na wi mhia no dey wo mu nko anti no ya catch us say na be ya wonfiri 20 no fasten your seat belt medium just so so for nana k jesi abrante me na ne hu sima ote ase afi ye ba ye body rom na ye bu se wo se anano kro no bobi e course wo e wo Jamestown no drobe ni ana na wotwi bullion bars nsisi a sebi e praka kra kan no ne dabre mu ete sei ebusua o man Ghana mu ne wo no mai na ne hu sima ya basi me wo London baby a me wo ye Walthamstow wo hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby a wo contact me mami wusu ana se Helena baby a wo bia so far as I wo betua wo postage ye be postu e di abrel se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enku no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asai kala no na se wunya glitter and glow na wo start it beginning no ubehu se e repair wo color no ubeye kama ubeye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi ho na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frɛ me numbers me ni nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kyerɛ me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wia ne aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe na brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena bibia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and glow I first time wa kwa baby o yada se pass otimi je brem etimi koda ne ye ho kakra e de eba na so se na din kan yi wasote no dey say first time media bo dey so be subscribe be follow be comment na afi wotimi awo share button so dey mo foforo no so otimi anya bi ahwe abofo aye glitter and glow cosmetics and so na general organ foods and Kinaata herbal center numbers ne dey ahim no omo dey say wo be frɛ wo mo what I say na no mo adi enkita na busuya ye busa kosan kase ba kon say wo man Ghana mu no sebi wo ye bambo adwuma aye me kire say wo ye osrani ana say wo ye oprosini na se ebia akwantimfi yade bi foforo na se mpomni an Robert Akronfo ko de wofo yi ehia na se mpo mumu ba ko ho kan wo man no enhyehyɛ be na wom ade ma wo na mpo se wo pra mpo a wo dabre mu ankasa etesɛn mi twa kwan do akɔkɔpie Jamestown me kai mfi a etwam kakra ni afi etwam yi 2021 mfi mienu nie Tono bobi ko so na tese abrante ba ko wotwi bullion van yi bi akronfo eba beto hyere so tese aprosifo eba be pie mu eba oban pampe kopim se abrante yi sebi esan se akronfo yi eni aprosifo yi atigina ma ya tuo exchange gigri nti no abrante yi sebi opra na mu odin pa abamu mpanifo aprosifo
adofo enyina ebo modern oh yebehwe na yebusa se yebehwe fiti 2021 fiti 2021 abusua yi mebapim sabre prosi ni ba ko wo free mu de Emmanuel o sefrem pon na memfa ne kransie na yebusa wo se abrantia na wotwi bullion van ya sebi etuo kakra kan na wo pre mu odin a Ghana emperifo aprosifo adofo nya atanfo nyina ba be kan mu se yababoa wo yabahwe me pra wa pra no watimi recover eye wadwuma na wo yababepim sabre abusua abrantia no hwe mfoni a afi etwegu a ekame akose ase wono ankasa akura oni adofo nempo adwumaku a ono mo ye adwuma mpo na wotwi o mo billion van no asa atrenchemi wa hawi kokosi ye no mpo a nam so ma prosifo baako etimi free mu no bepim ne sa billion van driver no abusua sebi ekura na ewo ne ho ni pra ye nyina bepim sabre ekuru gusu tutu no na wo hwe se ne amfodi ne tie na otimi se nipa emobo ekuru na chese ye hu se ne nsin kan se apro se edidi akomo statistiyo bepim ne taku ana se mpompo a se bi ono ankasa e de hwe ne ho no akwa e manso a chese edidi ma kwakopie se bi se du ba bi a wo se wo pampers na busua se ne amfodi na no wo se eden no we de mesede se bi onya kukudu de hwe ta nyoma ye de ne besere pa se ya na wakata wani ewo enchen hodom kakra ede amai odi enko ne kokohwe se ne mfoni no esi etie na afi yin na ye hwe ka hunu se bi ba bia wo yonko da ene oda ensemi areho emuso wa ye firi se wo man ga na mu ene ewe yebuse wo ya no ba kra che se ya de dade funu se mpani kan ampa odi enko ne foni kona kohwe mfoni bi bresisi a na ya posifo donko krom ma me krobo case ni asat now egusu wo high court yan kan wie we no ye police ni we no ye driver ni oka montra car keke onye post sa post na no ye involved on na wawu no. And who was responsible for a bullion van no? Nana a montra company na branch na asem ne say ebra no adakwalebu no ene ye ka che ne say ene ne nya adwuma bim tie ye be ma ne sika ene ye ma ne sika kakra ena say onye adwuma wo hobim ye wie Ghana Police Service Montra company Montra ne dey a company na om na drive sa bank for ne kan bullion vans ne bi Jerry oh we credit you ya Munko hwes Montra hwan for ne mame eja masa na no nie ene nine obo pampe so ne tukuru. This is the situation I wom ena make catch us a driver ni na no kaka no nie police ni dio ne tunie abrantie we be didi wo benom wo beda wo behye eyemade soa nana me nka mfa anya hwe but this is the situation na yetim wo Ghana enya police ni ba akopɛ na yakuno efi adede mpodie no so oma ye che won bi sa case wa foolish case anko ba bia because oma ye che wo mo no enipa tu Steven Kwakunyame eni Pablo yesi ye do mo ko crime scene ena etrio ko kan wom ena fine ne question ye kan na watrasa ye wie oma ye che wom de wom ba court no edu ba bia yesi want of prosecution ena yesi nkrofo no adansefo no ye threaten wom ena ya be discharge wom case no asa wo bi ba be ma dadem asa this time police ni di owu ko asa maami bi this case na ya police ni ne yire ne ma asem na thank you very much maami bi ono nso nam ne ba bi etuo ni bi kan no ya ye na yesie na wie na busuafo se na ma na aka wachire no eno so akoya ade so ade ama wom eni nti enya me nwanwa se no na me ka cho se jamasi ma eni na busuafo kire se ye de munsi dan ma yen na abrante Eric Kwakudu ebe ye ya ye nyan nana bisa se Kalutus amwe ya na no ablekuma hadi ye ya famok de eno ehefa na ebe kwa akoko ye chi nipa miensa ya ko discharge baako ye se ono ye hwe mu wie won ka ho bi enti wono nso e kwa kosisen obi ba be ma ne dadem as at this time ye ne den afa ho edem pa ne ye nana enne ya ye se meda case wutimi for plea bargaining na ya teso e de aba manslaughter na ya mobra ne 20 years say what treat wetimi ehwiti aposifo mienu enti aposifo ati say omu gina kwan ho no akoma pa ben enomu benya e de aye adwuma enne ya jury members say 7 months ne ye ntua omuka enti o magya adwuma ye enti obi a wakum obi wakam jury members say 7 months ne ye ntua omuka enti o magya adwuma ye Major Mahama case I stand still JB Dankwa case I stand still ene ye tefa akon saa Ghana ebeye yeni ama nana me de wasi me nkasa biem
Esa ma hwefo nyina kwa ba. O dey say first time ni dia, na che say emu ya papa say aso. Abusuanfo enamfo adwumakuo. Ghana Police Service mpanifo, aban mu mpanifo, yebusa wo. Obi timi de ne kra to ye kopa bibia bedi, ene me be den nenam. Wa hwe a this is arre. Wa meto nka wo comment section na se wonom na fi yentimi edi nkita ho ye da sra kese na ban abo afa na bidom timi boye chido ma Great and Grow Cosmetics. Sounds na General Organ Foods and the Kinaata Teba Center. Wo dey say money di yes enku papa kono kopi o makate na fi o mutimi emmo na bibia ntimi koso kama no pai awia nwumre yi. Me da sra kese na ma me producer on duty. Ade mo no focus achi fucking back. Sounds na me am dey nsemi ba besom o medium je so. Me de nana K Jasi Abrante be say your humble pilot. Have a wonderful good morning, good afternoon, and good evening. Ebere se mu no, mesa no de shemu. Makrao. Sorry. Oh, doc. Yes, Waba. I know doc. I wanna know why day. No, you ask why she. I've said you turn your man. No, say the yemu kukru. So your stomach was up. Said the young heartburn. So I be count. Let them cry. The meaning said if you be forcing I don't know. Test results na say when you malaria when the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinated tomac and a tinated malake. Famano nano ho betono. Malake, anything at a tomac. I'm on my free. Tinatet malake, eyema ubi awanya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyema ubi awanya heartburn, indigestion. Ena niene yem eyeneya. Tinatet edrui, FDA ahwehwe magia tum se eye.